tak je, kak je. No to, živeli! Včeraj, da sem se vračal doma s posla, sem stal v Lajbeku na jednog redkoga gemišta, no. A tam za šanko sem se zišel z debelim Jurekom. I veš, da posle jedno četrtoga ili petoga se Jurek počel žaliti, kak mu se avto pokvaril, kak je imel poplavo v hiži, kak ga punica stalno gljavi, kak mu ti žena vara, v glavnem čovjeku niš ne ide životu. A sad je to poslušal na drugom kraju šanka tu, jedan naš z sela Rom Ronaldo i to pri prazni kumpici. I veš, da ti Ronaldo veli. Nemoj da vrideš, kube, znaš, sreće da bude dobro, budeš videl, to ti Ronaldo kaže. Daj nazvaj jedno gemište, no. Rekao, Ronaldo, ne zafrkavati čovjeka. Vidiš da nema baš neki dober život. Če si ti tako spametan, veš da ti nam reče kako bi ti život htjeli imati. Pa lepo, kube, paranormalan. Rekao, ti si čovjek ne pri zdrave pameti, no, a znaš ti uopće kaj to znači? Znam, kube, da se ima para i da bude normalan. No, i veš da ti nekaj reči čovjeku, po mom srcu iste sekunde i ja poželim takvi život. No, a ko si ne bi? I ne samo da sam mu nazval gemišta, nek sam mu nazval liter i vodu. No, a kaj boš? Tak je. Živeli!